Ayo jati mak pernah mati senang aja ni itu susungun Allah le nam tat ni na enda mo macam ladi inge madere bak motor kami lekatu la ilaha illallah. Tolong Tuhan. Susun papandai pak bilang ang lantai kadeng ajar tunjuk mo sisa genladi kadeng toleh mana ayang jago. Ola besikan yati ni kengasitara untung katung suara aku macam mak dah ada tending ai tak katu Lebih sentral lebih. oh iya ike mora kang ladi marah-marah na ladi sehat-sehat mudah-mudah kami lekatungu la ilaha illallah Allah. duduk temanung ngen pak kane le dikirim le anak kanina ang IT ido mula sampai ngan pak dikirim ngopak tido sampai hola udah menda di serende da abu hamida ami igosong main nasib mada mende orang tarian anka ampong katung Allah olah Allah ya Tuhan. Endang Pak Nadi Nandi kadeng aja tunjuk mu cek mami. Assalamualaikum.